Aya ishadzikomo endara kamino kamivya ngumsambweni ke kare yani vizigemu viri tu wanalume wafuwa we kumanya kazi tetete tuna safari kare chiti ichi kubaya rero Valentine we ebu nzo wichape mino iko shuwa inywe ebu yendani ino sasa ishadzikomo nawe kutoshekwa takoni vunza mbyao takoni ondeze kumanya na safari mbyao takamye msambweni mondo kuna finali kulu vara msambweni finali yani yo abagi mairite uona tama una ya finali we kumanya uwe ebu yendani mino jamana ishadzikomo lakini sasa mabagi mairi tu na vya siku mwenga tu na niuye mana mondo vara msambweni vana finali kulu kabisa ya Zwere na Angola FC vara Chibubu ground Bomani ayo finali mzee ikadhaminiwa pia na mheshimiwa Salim Mwadumbo nchima la finali tu inawiyakaya ayo na wivuwani sasa wapi wona koma niniwe omajunu mbavye ebu yandani mino ache twamsambweni kwanza na manya mwenye nya hivi alumeza tuta takoni yirwe nakoma niniwe richa wivu nawe shadzikomo kwanza tutamsambweni anani tana wowo tana ngongingo aya mino ebu nlaga vizuri vai nawe baby takamana kwa finali vai takakunlaga chi romance vai aya mafuta kulagba tu aya sawa baby girl I love you I miss you I'm going to msambweni finally Zwere and Angola Bomani there tomorrow 3 p.m. I will back you wow aya baby aya kaswe vyombo kauka ndiye msambweni mondo nuye mondo nakoma nini madhati ga msambweni kwanza vuga rimwe manono nasikira manono mondo after chimala finali tu bara Bomani nataka ula msambweni mwanangu aliyafungo bwana na mchezo mpona this finali ndakusikira ango kambaze wembavu majunu kulimanya ozankonyese sasa ngoza hivyo yaoga tuna viyao siko msambweni ko finalini bavumu kumbavu nini we angwe chita msambweni tuna viyao singo pamba we jinga sana we